Hawu, sanibonani wey'ngane zawethu, ngibingelele kuntambama nje. Webafowethu, ngicabanga ukuthi abaningi sebeyizwile iy'ndaba ey'sematheni ukuthi i-Cape Town City igcine ilusile-ke icala, icala leli-ke lokuthi-ke la bafana laba ukuthi abadlali bakhe, ugcine elusile-ke ubaba lo we-Cape Town City. So iy'ndaba ey'khona-ke manje ukuthi-ke uVelibhayi usekumdlali we-Kaizer Chiefs. Noma-ke i-Chiefs ingaku-announce lokho, kodwa-ke ngeke liphele le viki leli sikulo nje i-Chiefs ingamu-announce-anga uVelibhayi. Bafana, ngicabanga ukuthi abaningi bayamazi bangambukela-ke edlala. Umfana omnandi kakhulu-ke lona la kwi-winger, umfana okwazi ukukhahlela ngazo zonke iy'nyawo. Umfana o-right kakhulu bafana. I-competition isinyukile kakhulu-ke manje laphana kwi-winger. Ngicabanga ukuthi bonke oPulemolo, oLilebvu bazosokola manje, bazosokola ngoba uyi-left winger lo Mjida, uyi-left winger. So ngicabanga ukuthi i-position uzoyibanga nguye uPulemoli, Serino, u-Serino kunokubuye adlale phakathi deep, adlale i-10 yabo, ngeke ngimbale kakhulu yena. Kuzoba nguye uPulemodi, ya, uLelepo. Ngicabanga ukuthi abantu bayayidlala leya position leyana-ke bawu-3. So kuzoba nzima kakhulu, kuzoba nzima kakhulu impela ukuthi umuntu waboza nje, wadlala amanga nje, bambeka esitendeni, bambeka esitendeni. Kodwa-ke umfana-ke cha siyamazi-ke bafowethu, u-quick, uyashesha, uyakwazi ukudrebula, eyi umnandi nje, umnandi nje, umnandi kakhulu bafana. Ubona masithole lena, sithole ingwenya-ke nayo futhi lena izosibhusta i-squad sethu, izosibhusta i-squad sethu, yabo. So nje asibongeni bafowethu, i-Kaizer Chiefs yasebenza yona noma ingasibo abadlali banabi, noma ingasibo abadlali bamnabisi, hhayi bafunile, kodwa-ke abadlali esingathi bayalazi ibhola, cha uyabo, bayalazi ibhola, akusibo abadlali nje esingathi abadlali nje abalazi ibhola yabo, like oNgozelasi yabo, laba ababesayinela amajezi abesihlanyela yabo. Mara lena hhayi out elazi ibhola, ekwazi ukudrebula, ekwazi ukukhahlela, egijimayo ne-speed. Uyabona ngoba i-Chiefs idlala nje nge-speed, izofika nje afithe kamnandi apha kwi-system ye-Kaizer Chiefs. Ngeke afike aphaziseke, uzofika nje angene athi khaxa kamnandi kabi. So nje eyi bazosokola abaningi, bazokhala abaningi bafana, kunzima, sinda kuyenyukela-ke manje. Hhayi bafana, kule season kumele siwuthathe u-2 noma u-1 makwenzekile, kodwa nje e-Afrika kumele siphinde sibuyele bafana, kumele siphinde sibuyele. Akukwazi libe usuku oluhle ngane zakwethu.